Kublaya pi waroki praloki wasnyao suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao cha pi wayap de ki spa ngut way menso de ki pau ngut hakasngi le kemen Halloween ha South Korea hawa kamte kat wan ngut wayap kat wan ngut wa menso way kamon jia ini waro te ton up ye ka niyo kubor hadu wakut khenang wayo tip iye wasakhet Te chua wo sedang iceki kubor, ladang pue muda piu subscribe yo new channel snya bhai subscribe, we ngat how to bell we elai tu khnang we yo pten cho piu yo yigi kubor wa thamme, te ton sedang iceki kubor. Ha iwi ni ijia was nyama iwada jia hakari South Korea, hei wada yap dang tam chispa san paungut, we da menso dang tam pra paungut ki bru hadin wa cha yu cha ban ki haki wa bon ngut, ki wada yanget ya kujai cha khamat hakaluti wa kian hei por wa le kemen ya ka Halloween festival hasol, ka waman ka capital yong ka South Korea. Ini ijia da jia hadin wada yanget ya kujai da kilang ngut ki bru, ki wada ya wan ha iwi ita wa tip kam ka etewon, yo ya le kemen ya ka festival wa he do kari, way ka te to ka Halloween festival, kat wa MMD uyo ki ule kemen ya ka ni ka festival nadu wa wan ka klam COVID kat kande. Ka etewon to ka wi ne ki wa pa nam bha ha capital yong ka South Korea, ka wada penjo ya ka Halloween festival. Hei yeto waki wayap waki wamanso, da bongut ki nei da wada cha yu cha ban ki haki wa bongut, ki wada ya da ki lakngut. Dang tam chispa so pau tali ki ambulance ki wada ya wan cha ite itaw yo yarap penlaj im yikite ki wangat ha ini ijia. Ini ijia to iwada jia hajan ka Hamilton Hotel, we da pa dang tam so spa ngut ki wakre emergency, yo la yarap cha ite itaw wajia. Hajrong ini ijia ne liang u presiden ka South Korea dapha u yaki hospital wopen bon thau thia ne bo yaki extra bed khnang wayo ye u yarap yaki wamanso hadu wopen ni yakani ka khobor da chis pa san phawi ngut wakan thup yakhat khande ngut ki wanabari namo ki foreigner ki wadayap phraphau a ngut wamanso khat khande ngut ki wadamanso jor weina ki ni ki chis pa san phawi ngut ki wadayap khande phau nyaw ngut to ki kanthai we san phau so ngut to ki chenrang te du ki ni don hi khublai chibon